أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإبانة جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صلابة أمينة الزهرية. يا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa astaqfirul fa'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa min bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wastamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa mursalin wa irhamil malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman minka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur sangat kepada Rabbi Allah Subhanahu wa taala bersampirkeun ka urang sadaya dina kesempatan dan sahadir sasarangan berjamaah di lebatkeun ieu masjid anu mudah-mudahan dan hasilna ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allah salamina dan pasturahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatna para tabi'in ka urang sadaya umatna tenan. Mudah-mudahan urang sadaya hasil syafaat dunia dan terutama syafaat mazhab di nanti kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah hari ratiban setiap malam Jumat sedang malam Senin anu bebas di Ahmad. Insyaallah kalau dimuliakan alhamdulillah ya kesempatan urang sadaya kami pada Senin kedua naraskeun garapan doa bersama anu dilaksanakeun urang sadayana pengalangkungan Rakib Al-Atos anu mudah-mudahan bae ya salah saya doa bersama doa sasarangan munajat Allah Subhanahu wa taala dan sabab cumpang lantaran sababiah syariat ijabana dikabul doa urang sadaya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tangtos pamintenan istilah bahasa pengantar dengan rakiban bahwa sebab rakib ayat 2 ayat rakib al-atos ayat rakib al-hadad. Rakib al-hadad panjang jadi mau cekap setengah jam. Jadi kalau besar rakib al-hadad can hasil ijazahna. Jadi ijazahna can ijazah rakib al-hadad. Non ijazahnya minta izin
minimal tinu boga minimal tinu ngadugikeunana. Iratib alatosna alhamdulillah sababiah ibadah panginten ngajalan pengiringan kantos buka 2 3 kali 4 kali ka Cihampelas di Cihampelas aya ratiban setiap kaping 3 4 setiap sasi rutin anu sumpingan teh nyata Habib Ahmad nu kantos anu kantos sumping pernah di pangajian di pengarsa di babakan kantos kene di Dukuh di Rongga kantos di Junjing parantos malah setiap menjelang Ramadan di Cimarel Songku Habib Ahmad kuratiban panginten ka urang sadayana ratiban ieu salah sayos hiji panginten ratiban teh nu dikarangna ku Syekh Aina Abdurrahman Al-Atas kata Nabi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas lahirna pengarang ieu ratiban teh tahun 1172 kira-kira parantos 350 tahun lamina ratib Al-Atas. Lamun lahirna panginten kadinya lamun milari sanadna turunan ti Kangjeng Rasul ieu Umar bin Abdurrahman Al-Atas teh kurun ka duka 15 duka ka 17 di jihad Sayyidina Fatimah sareng Sayyidina Ali Hasan bin Husain. Kemudian ningali turunan caket keneh ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kulantaran di zaman Kangjeng Rasul aya ratiban, di zaman Kangjeng Rasul can disebut ratiban, aya ratiban teh ti Umar bin Abdul Atas. Aya ratiban nyana di mana? Doa anu maksud ti Kangjeng Rasul disusun ku anjeunna. Ayat Al-Qur'ana doana disusun di dalam ratiban. Ari ratiban teh jadi doa anu rotin atanapi rotin dijalankeun anu dilaksanakeun urang. Jadi ratiban mah minimal aya 2 kilo urang. Jadi ratiban mah istilah lain teu bisa mangga pasorangan dengan ti dituna diberjamaahkeun. Nah, panginten ijazah Nasor Habib Ahmad siapapun yang pernah ratiban dengan saya mengamalkan di kampung halamannya silakan saya sudah mengizinkan. Jadi minimal geus meunang izin disebut ijazah teh. Sok loba jelema weureuh wirid eta tanpa ijazah. Ujug meunang we tina Google wiridkeun atuh weureuh kan guru yang pas weureuhna meta guru ka saha. Jadi minimal meureun maca bismillah ge aya guruna nanyakeun gitu. Minimal nanyakeun dari ratiban. Karena ratiban sababian aya ratiban datang saudara Sayyidina Imam Isa bin Abdurrahman Al-Harsi anahu sanal qad warada an Sayyidina Umar Al-Madkur sur Umar bin Abdurrahman Al-Atas ata ilaihin nasu. Jadi sumping jalmi-jalmi ka Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Atas yasku al-zudaba wa dhifal ma'asi. Ye jamaah ye jalmi-jalmi sumping ka Sayyidina Al-Atas teh mengeluh tentang penyakit anu tiba kadirina eta jamaah tanapi eta jalmi-jalmi di zaman Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Wadai palamasi jeung mengeluh tentang sulitna kehidupan. Cek bahasa orang mah suksak wala degat katanya. Nita mah ngetek template, nicak semplat ya. Jadi bahasana saudara Umar bin Al-Atas fa amaruhum bi qiraatihi. Umar bin Al-Atas teh geus atuh ya berjamaah sadana jalmi datang ka kaul mengeluh tentang kehidupan di alam dunia anu sarba sulit, mengeluh tentang penyakit anu teu daek leungit. Saur Umar bin Al-Atas baca we ieu ratibah nyata ratib Al-Atas. Sumata itu makruf tapi ni HP maca ieu ratib Al-Atas ulah poho tauhid ka Allah dan ieu manganeun sababiah. Ulah dugika urang ngadoa pah urang tiba diijabah temenan eta musyrik bener bae dituna. Contohna lil barat uang obat paramek lamun urang ukuran cager ku paramek musyrik keneh urang kasarua eta teh leutik ta musyrikna. Alhamdulillah sadar paramek cager ieu teh poho ka Gusti Allah. Jadi angger sanajan kesina doa masuk ti Kangjeng Rasul ayat Al-Qur'an margi doana tercantum ti Imam An-Nawawi salah seueusna dina kitab Adkar
saurna doana eta lamun emot urang zaman baheula abdi we. Abdi kelahiran 80 lamun lahir ku sepuh teh lamun lahir teh beueug pabadotan kalau teh taplokkeun teuting eureun cakeun. Nah sababna yakin ari kana pabadotan tapi ka Gusti. Tapi di Jumat zaman urang ayeuna lamun urang lahir teu dibawa ka bidan ka dokter mah cakeun. Nya moal dataran urang kayakin ari ka Allah tapi kana obat tuhnya mun dibawa ka dokter mah cakeun. Tuhnya mun dibawa ka dokter mah pasti diubah ya. Jadi nu jadi masalah aya urang keyakinan, lain masalah bacaan, keyakinanna. Baheula mah geuning maca bismillahirrahmanirrahim bisa ngapung. Pan kok enak mah bismillahirrahmanirrahim haeukeun pateu ngapung-ngapung cipak tok we angarnya. Teu ngangkat-ngangkat aja. Ya tentang keyakinan. Jadi masalah keyakinan urang ka Allah karena keterangan jelas ayat Al-Qur'an ge ud'uni astajib lakum. Sok anu ka kaula doa anu mana bae. Nu penting doa anu aya ti Kang Rasulna behdina termasuk dina iratiba. Beres dinya pa'alu eta jamaah eta manusia di zaman harita saperti pasien ini ngakuan altos teh teras anjeunna midamel ngagarap kana ratiba latos papat razallahu anhum bi barakatihi. Allah Subhanahu wa taala ngilangkeun kasusah kabingung eta kaum kusababiah maca ratib al-atas eta salah sawias pangantenan asbabna musababna pangna urang sadayana urang aduh sasangan ku ieu ratiban. Anu saterasna anaman wadaba ala qiraati hadar ratib sajami anu dawam langgeng urang malam Senin malam Jumat maca ieu ratib teras nana yariza ataghfiratun bahu ayurza ataghfiratun bahu dina bahasana jadi eta jalmi teh yurza ka arep-arep ayurfiratun bahu dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Margeusina ratiban teh aya istighfar aya Allah ngajenna istilahna pangantenna ayeuna pikirna aya ayat Al-Qur'an aya. Jadi seueur da pokok jelas dina ayat-ayat Al-Qur'an jelas dina doa anu masuk ti Kang Rasul beres didinya na Sausani bin Abdurrahman Al-Barasmah anna hadaratib idza qara'a fi qaryatin aw mahallatin di mana ieu ratiban dibaca di hiji kampung di hiji tempat bumi masjid madrasah kaena bahasana kana aminan li ahliha minal apati insyaallah ku barokah ratiban eta qaryah eta tempat eta bangunan bakal diamankeun tina pancabahayana sababia syariat hakikatna insyaallah maca ratiban. Malah dina sapalin hadisna jadi misra sabina parosan walasa kapidalika lil ibarat kampung urang bumi urang teh dijaga ku 70 berbudak dina wajah sabak mal tembus naon bae oge dijagana ieu asal meureun budak kana hak yakin tapi ulah pokok marifat ka Gusti Allah. Ieu ngukur syariat. Syariat urang teu nu nginum kopi syariat. Syariat urang beureun hayang teu nunutan ngarokok eta mah syariat. Ulah mamawa kana kopi teu bisa syariat teh syariatna. Da urang mah karek tingkat syariat. Ya syariat torekat aya marifat urang karek syariat. Jadi wawas nyobaran syariatna urang panginten syariat kabeh ge make syariatna nu mana bae oge baik panginten nangrengan NU-na Muhammadiyah persatuan make syariat kabeh eueuh sugan geuring aku mah libaran tapi ge cager urang syariat kan anggar we teh diubaran berarti cager kan urang mah enak torekat tingkat kana torekat teh ya torekat aya Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah nu caket panginten di Suryalaya tingkat ti urang nu sut marifat mah geus teu peduli kana ubar teu peduli kana naon pedulina ku Gusti Allah hate jeung kalamanna ka Allah setiap naon Allah jadi lamun bahasana cek ahli marifat mah di mana urang geuring kenaon kudu berobat dan bakal sakit dan sakit bakal anu marifat urang moal disakit tanggal suku tukur maskil mangre gerungan sabepenting banyak urang mangre kudu make maskil make obatnya syariat. Jadi orang berbicara tentang syariat. Jadi syariat itu penyebab urang ngeun kade eta syariat ulah maokeun kana manfaat ka Gusti Allah. Ngeun bersababi ada salah saeueusna panimbanan kanggo naukida niatan di mana aya keterangan karasan abdi teu kabesan kitabna kitabna Al-Qirtos ayeuna sarah Ratib Al-Atas kitabna mina kitab Al-Qirtos. Ada sanjan paketer ewe kadunungan pangmenta teh nya bagi mahal hargana 200.000 teh kaweuli. Bisi teh aji heuli kitabna urang aji kusararea. Supaya naon supaya urang teu aya kamang-mangan
daya kahariwa bahwa urang ngalaksanakeun ieu teh sejalan tidak bertentangan Al-Qur'an sareng hadis ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu saterusna ieu lamun meneh ralakon paminten bede Habib Ahmad anu aya relatif atas Habib Ahmad nu caket mah sadana Habib Ahmad angeungeunna ngerti Jawa ngan anjeunna panginten setiap sasi ulang untuk pangresa Kang ati Aceh Amplas kemudian sasi sakali anjeunna sumping bahasana penting urang lillahi ta'ala karena Allah naon mana-mana ge anger sanajan bek maca Quran tanpa karena Allah mal aya ijabahna Allah karena Allah yang urang teh yakin muntang ka Allah sabagiah ku perjalanan lamun cek urang-urang cukang lantaran muntang berenang kana ieu syariat muntang kana ieu doa mudah-mudahan ijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala ngan masihan Asur Ahmad enak Habib Ahmad oke dina law anjalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitu khasi'an mutasaddian khasiatillah kosok nepang mastaka nah oke dicekel cenah mastaka ieu logikana lantaran kabeh teh jelema lieur bijilna tina hulu nya sarabit teh matak baca law ajar kecekelan mastaka urang supaya ulah bingung teuing riweuh teuing kumikiran perkara dunia ada jarang jelema ketika paranas diri keur salat jarang jelema teu paranas teu ngaji rata-rata mah teu boga duit itu boga rokoknya nah bener minimal silang urang teh dicabak law anjalna hadzal qur'an eta bener ieu logikana margi riet teh sok dinasi nasirah karena bujurnya ieu tong nyawak bujur dia pakai teh law anjalna hadzal qur'an bari urang anu mari ieu doa lamun ijazah ieu ayat Al-Qur'an tong barokah pangaji jelema gunung ge oyak kudu wacang anjalna hadzal qur'an lamun aya bener ijazah tak panginten mah urang kawitan beres keratiban ku ngaos Al-Barzanji ieu salah satu Al-Barzanji teh sabagian pangintenan anu ngayakeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ke panginten Mahalukiyam keur dipimpin ku Pangustaz Ustaz Mahalukiyamna kana ieu teh keur nganyatakeun bahwa di mana Al-Barzanji dibaca di banyak Mahalukiyam dibaca eta teh di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumping teh natih jelema teh ngadeg bari maca ya Nabi salam eta teh tata cara nyambut kasumpingan Kangjeng Nabi Muhammad cek urang teh panen mah Kangjeng Rasulna ke urang teh disambut justru roh Kangjeng Rasul menyatakeun di mana urang masal berjanji maca ya Nabi salam justru roh Kangjeng Rasul teh hadir aya gitu mata urang dina ya Nabi salamna hatena panjekeun hadirkeun hatena munajat ka Allah seolah-olah urang disaksini ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuringana dina hiji riwayat jalmi batur mah ngadeg ya Nabi salam beri madiuke kudu ngadeg riweuh dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala ada jalmi teh bisa nangtung gitu naon sababna da bahasana nah riweuhnya kudu nangtung dina impenan datang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunaon mang meureun bahasa urang mang mah batur mah narangtung ari mang mah cieucing diuk kita tadi jawabanna rek naon kudu nangtung riweuh cek Kangjeng Rasul lamun maneh hayang cager hayang bisa nangtung deui wayahna anjeun di mana dibaca ya Nabi salam kudu nangtung hormat syariat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu ijabah Allah panyakitna cager eta meureun lamun nilai syariat sabagiana tak kumpulna kang tiba terus Mas Al-Barzanji terus Al-Barzanji panginten Mahalukiyam insyaallah sambung pengaos ayeuna kitab Zuruniyah Rubina orang sami kawitan dia pangintenan ulah aya kajadikeun wala saka bahasa nasrani mah ulah jadi kamangmangan ulah ngajadikeun istilahna urang cing hakul yakin urang keur ikhtiar ngadamel syariat naon bedana urang ini ka rumah sakit jeung urang ngandungan sangat-sangat kana kalau anggap urang ngadamel syariat langsung ka Allah sababiahna teu mungkin langsung kalau pada orang teh loba dosana loba dorakana urang muntang heula ka para habaib teh dina ka Kangjeng Nabi para ulama ku ngajarankeun ngaos ratib alatos muga diduikeun ka Allah kembalina cing dijabah dikabul sareng maksud tujuan urang Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ke abdi ke di komando aya doa nu terakhirna mungkin 5 menit cekap kamu urang ngutarakeun nyurhatkeun disuunkeun sakala maksud tujuan urang sadana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, aya komando minimal 5 menit mang urang sami curhat bebarengan ka Allah. Ari curhat ka Allah mah aya rugina. Beda jeung curhat ka jelema. Insyaallah curhat ka Allah bakal aya dina ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kawitan ku istighfar tilu, sahadat tilu, shalawat tilu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه إلى صاحب راتب بدر أنفس سيدنا حبيب أمان بن العطاس سنة الشيخ علي بن براس باras وصوله وبرهما أن الله يتبس برحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيي العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه كنت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه كنت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل اكتب بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اكتب بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اكتب بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين لا اله الا الله 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 لا اله الا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وبارك وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأعطنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الذين آمنت قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام ومزاد وقلمة حقنا عليها نهيا وعليها نموت وللنسل العالمين الفاضل سيدنا وحبيبنا وسابنا رسولنا محمد بن عبد الله ولوسابي وازواج وذريته بأن الله يغفر لهم ويجعل درجات من الجنة ويغفر بأسن وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتبعن على ملتهم ويسلم من جمرتهم الفاتحة أسابقكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Al-Fatihah li Sayyidina Muhammad Ahmad bin Isa wa Sayyidina Baqi Muqaddamah bi Ba'ali wa Sulim wa Qurima annallaha yaghfiru lahum wa yarda zatin min zanna wa yamnasun wa anwari malam bi dunya wa dunya akhirah. Al-Basmillah li Sayyidina wa Habibina Rabbana sahibi Rabbul bin Abbas Habib Uman bin Abdurrahman Al-Abbas Bismillah Ali bin Abi Baras wa Sulim wa Qurima wa Nabi Azmin annallaha yaghfiru lahum wa yarda zatin min zanna wa yamnasun wa anwari malam wa nafatin bi dunya wa dunya akhirah. Al-Fatihah. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim wa salihin wa limat rasulin sumail arwahim wa lina masyahina mu'allimin khususan jamil sumail ustaz kan Abdul Qadir Al-Zalani bil Baghdad wal sama al-Zawawi sasabina tahun Abdul Muhib maqami kan Abdul Zalani bin Iya Muhammad sabina bi manjidun muslim bin salatihi nasal barakah wa syafa'ah semua alimin ustaz napa wa asmain sumaila arwa amadah min muslimin sematan jami'ah kubul liman hadar fi hadzal masjid al-furqan min abaina wa mahatina sumaila sanad Sembilan al-kubur ziarah Masjid Jami' Al-Amin, sembilan jami' ziarah Masjid Jami' Al-Ikhlas, wa manzalul kubur ala di kana fi qaryati Cipedu, wa manzalul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal masjidil maghribi anna Allah yaghfiru lahu wa yamdu bil jannah wa yamdu asnu anwarihi wa alumihi bi dini wa dunya wal akhirah wa khususan sahibu hadal waqti hadal masjid al-qurban. Allahumma arhamhum wa zalzana wa masmahum bi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bil qabuli wa tabiqul su'in wa ma'ulin. Wasali sa'nin dhahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli sadin dafi'atan li kulli sadin dafi'atan li sadin wa zaliyatan li kulli khalilana mangan doa majatna Allah Subhanahu wa taala masing-masing hadirkan hatena semuanya ya Allah ya pada hajat li jami hajat wa hajat adilana wa li ahbabi wa li Allahumma salli Allahumma salli wali ahbabina wali walidina waladi waladatina wa masyayina idini maluti wal afiyati wa supra alal afiyah wa dawam alal afiyah wa dawam alal afiyah wa dawam alal afiyah wa ala niyatin anna Allah yanuru qulubuna wa qulubina ibdiyah min hajati wa hajatina ijah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadaratin ma'tuqa wal huda wal afabi wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihani bi haqqi sayyidi wal jannan wa li kulli niyatin sholihatin ila hadratin habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإبانة جسما وروحا بصورة ومعناه نقله إلى مقره من صلابة أمينة الزهرية وصح القريب المجيب بأن تكون الأمة للمصطفى ونهي بالسماوات والأرض بهمها لأنوار ذاتية وسبب كل سبب ظهور الناس بالشباب وغشيت الأرض بعد نزل بها من النبات خلا سدسية ويعنت السماء وأدنى الشجر للزناني الزنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصح الألسن العربية وخرجت الأسيرة والأسنام على الوجوه والأقواه وتبصرته المشارق والمغارب ودوبها البحرية ونزلت العوالم من سرور بأسا همية وبشرت الزبن بإدلال الزمن وانطباق الكهانة ورحبة الرهبانية ولهذه الخبر كل خبر خبير وفي هلا حسنته أوتيت أمه بالمنام فقيل لها إنك قد همت بالسيد العالمين وخير البرية وسمه وعرفه محمدا لأنه ستحمد عقباه وذل اللهم قبره الكريم بأتشد من الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله سهرا على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استهزأ بأخواله بني عدي من الطائفة النزارية ومن كسب بهم سهرا سكيما يعانون سقمه وسقواه ولما تم بأمره على الرجل 9 أشهر قمرية وأنا في الزمان فينزلي عنه الصلاة وضرب أمه ليلة مولد أشياء ومريم بنشوات من الخطيرة القدسية وهدها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه ومهيا كشمس ومذيب أسكرت عنه الليلة الغر ليلة المولد الذي كان لذي السرور بيومه وزنها يوم نلت ودعه بنات وهب من فخر ما لم تنله النساء وتلقم بأفضل بما عملت قبل مريم الأضراء مولد كان منه في طالب الكفر وبل عليهم ووباء وتولت بشرى الهوام في أنفض ولد المصطفى وحق الهنا هذا وقد استهنى القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة دور رواية وروية فطوبى لمن كان تعلمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
salam alaika ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika wa lana al-busra bisadi mustamir laysa yanfad haitsu utina ta'at jama'al faral mu'amal. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban Jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban Jaddal Husaini, marhaban fali rabbi kullu hamdi, marhaban jalla yasul, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban Jaddal Husaini, marhaban irhabana bi wujudil, marhaban Mustafa Hadi Muhammad, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban Jaddal Husaini ya Rasulullah ala bika inna bika nusan wa bika ya ilahi zuwaman sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, marhaban sallallahu ala Muhammad, marhaban sallallahu alaihi wasallam, marhaban wadina ya sabili kaibihi nusan nusan waqifina bidahi fi jiwarin khair maqam, sallallahu ala Muhammad.
Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa awladana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum bi kanatika wa iyyatika wa ziwalika min kulli shay'in marid wa zabbarin 'anid wa bi'ayni wa kulli shay'in qadir. Allahumma qana bi taqwa wal istiqamah. Allahumma qina sifaina bi sinati nadamah fil halwa bil kasamituna. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi warzuqna qawla mudawwadahin wa abadina ya rahim. Allahumma nas'aluka ya Allah tawil umrana wa sahih azalana wa nawir qulubana wa sabit iman nisari abina waqti jami hajati wa hajatina wa hasil maradana wa maqsudana wa maqlubana min umuri dunya wa dina wa akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma khalaqta min az-zinni wal insi wa syai'in al-qiyamah. Allahumma salli salatan tulqi biha rubba wal haibata bi qulbil kafirin wa dhalimin wal hasidin wal mufsidin wal munafiqin wa ala wasallin. Allahumma nas'aluka rahmatan minka tahdi bi qulubana wa tasma bi asma'a ma'duna biha min kulli shay'in wa sirrin wa dhalmin a'udzu bika min bismillahirrahmanirrahim bismi syai'un bil ardi wala bisan. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatika wa azama maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin la tadani dhanban illa ghafartahu wal hamma illa faraztahu wal hazzatan hiya qalidan illa qaditahu ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa nazata minan nar wa haqqan barzak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah bersama para sedulur mudah-mudahan ijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Di urang bojo keluarga para putra mantu tutut datang kepada mudah-mudahan sareng dikersakaken Allah panjang wiswana sehat dohir sinar batina ilang sabi panyawat sinar panyakitna sagala rupi garapan usaha urang dohir batin pasar pasir swasta negeri dalam negeri luar negeri barokah yang usaha barokah irtibat pamudah-mudahan hasil yang barokah manfaat dan akhirat tercapai segala cita-cita tujuan urang sareng amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.